Što se tiče vize, ja imam pitanje za ovu Raju koja hoće, jel ima namjer da negdje ode vani. Što vi čekate da vi dobijete otkaz ili date otkaz pa tražite potragu onda vani? Za poslu. Što? Rođo, što ba ne odeš fino u ambasadu, predaš za vizu i čekaš, a radiš. Ti radiš, ne žurite se. Super ti je. Tebi je super, ti radi, a viza nek ide. Viza kad bude, dobiješ je, onda se baciš. Ljudi dole griješi. Eto kaj ja bi posao imaš papire kaj ne. Pa kako? Što čekate zadnjih 5 minuta? Vi trebate razmišljati u budućnost bar jedno 2 godine. Kad je riječ o vizi. Ne možeš čekati zadnju minutu. Dakle, znači, hoćeš da ideš vani, odeš, jarane predaš i čekaš. Ona kad bude gotova, evo je gotova, ja odu. Ako neću, nema, nek ona stoji. Nek stoji, ne boli te glava, ona je tu. Super. Neće propast, ba. A propade ti ako je nemaš, a hoće da ideš. E to je stvar, to meni je jasno, ba. Griješite u koracima. Predaj, odmah i riješiš to, čeka. Ona kad bude ti dođeš. Možete ovdje naći poslove bez jezika, mada vam je teško, ružno je, brate dragi, ako ne znaš jezik. Ja bi ga ne znam ko se susretao, ko nije. Taš, evo ima u mene u firmi par ljudi, ne zna jezika, vam se obrate, obrani. Ne zna. Ali što, osuđujem to zato što su to ljudi koji su 3, 4, 5 godina tu. Ne zna se, brate, predstaviti. A brate, zar si toliko tu i glup da ti, ne znam, mrsko ili nisi sposoban. Tu uzmeš malo da pročitaš. Uzmi na YouTube kurseve, stavi na slušalce u uši, zaspi s tim, ba jedna riječ, nova jedna riječ, za godinu dana 365 novi riječi, dosta. Automatski će mozak to primiti. I ja sam to radio. Pomalo, ba, lagano. Ne može ništa preko noći. A pokrijeni se, prijatelju. Moraš se malo pokrijenuti. Ne možeš čekati i govoriti, oj, da mi je, Ne može, neće samo, brate. To ti je sve ovde. Klikni u glavi i završiš. Kreni, staviš si cilj, primarne ciljeve i onda gas. Jer jebeno je živjeti bez cilja. Je zbogam teško tu. Bez cilja ništa.